batu jan balina di rumah adik dan pandang tenda jumpa laminan Allah tak pasang tulisan selamat datang tanda telah mulai tinggal menunggu hari gapai dia ujung jari anta bisu anta beko adik jadi anak daru anta bisu anta beko adik jadi anak daru. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Jadi bacaan siap ya. Atas Nasri meninggalkan dan memberikan kepada Adik Sandra Brahmiana binti Nikonapi. Selanjutnya terus kita sendiri telah mengatakan kepada saya dengan mas kawin perangkat alat sholat dan perhiasan emas program tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adik Sandra Merliana binti Bapak Nikonapi dengan mas kawin yang tersebut tunai. Alhamdulillah barakallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim